Ngwataniro ya arimi na biashara Bamirani bameneretie atongeria Bamiru mono Seneta Kathuri Murungi ni untu bwa kuremwa gukinyaniria mawirane jaria bekire akari kagita kaguchwa kura. Baugite kanya kau anenkerija munini wa speaker ndene ya seneti gotewa gutumira kuguna akari Bamiru mono Ntere Chegembe onde kimera kia mirage itete na mbere kurumirwa ni mathina kathumba. Dennis Mugendi katumenyithie nkuruki. Ni arimi na biashara Bamira Ntere ni Chegembe basi umiritie gwitura na kuonoreria muthuro jwao kiri atongire bagisiasa ba county iji ario Seneta Kathuri Murungi ni kiria bakwathira uti baitabonete kumani na gitikiu kiawe kia seneta tigo kwithirwa kinyathuri ari munini wa speaker mbungeni ya Senate tontu bateigua kana bona kinyari mwere onkaki aretete muswanda jwa kurwa na ungumania kana makatero jareja banyaririte bunene bari ari Bamira kiria akibonaga ni miswanda ya kurwa na atongeria bangi kuma tukutana na 2022 atongeria bamwe tutarire ngwe ya Meru county nindo wake sana Kathuri Murungi tokuthurire kenda wetu tethia mukari wa Meru county na othetera Meru county tutagutarire na manto impeachment ndene ya senate twagutarire kenda tethia mukari wa Meru county a benefit okurugia thirikari nene lakini baite kwito nte batu kiwe ni impeachment mbere nwengere Gachagua nwengere nwaringire kura ngini ya kwinga Kawira Mwangasa ko ito kuona wengo yeku ni endwa ko tengwe we ni tafadhali ito kuromba kwa itio kinene bwana Kathuri Murungi 2027 ikiwe kinya ito ibange okunje bunga katamba kunya kanda no tete mbeo seneti wa nene kenda Meru county omba kona maendeleo. Kathuri Murungi uratombera kwithira twe mwaite kinene kia seneti na apart from mwaite kia seneti arera ombera kwithira itia na rambunge rais yomba kwethera muongela power ingesi ya kwethera deputy speaker na kwethera deputy speaker ikuonene nayo mbereta kwethera muntu munene sana na yete kinene kiomba otethia Meru atubira tukuona turiona ngari brand yeta kama sinani lakini tukathio longa kama sinani ga tugeria kuhuni kama sinani ga ngari mbisi otethia tutiomba kumenya kana wagu bebo nabwe birage to kumenya batu turi aware ati kama sinani ya Senator Meru is among antobara baweta katers barabara airport tukethera batu mbesa cieto cia miraha itua kulima nkuundire murimi wa miraha uri lakini mbesa iro tukuona cikinyanara kugetha kwina kateos na kugethera Kathuri na wanasiasa babe atubonge tuburete kwina kintu bakuona ara pogethiri bokunekela batwe bageotukase nariku bira tukua turuo Kathuri Murungi twari 2027 kinya bongela miaka ile ka bogare kuongela no gokana bamuthurira uwete atutethia mantu amira thai mira ni aite mpanga ko te murimi omira ori 10 anto ibaire masikini ko eyete turabura atethia mira akire ya mira ingari neke are euro thai ni gatukuona ka usaliti antobe tubonthe na thai nentheria antobonde ko masikini au bakarika na kinya uria ari minister urimi Peter Gatira Umunya na kuwa makateo jambiririe igitenere yawe jagwata mirina mirindo igitenere minister Mithikari Nturi Seneta Kathuri Murungi na atongia bangi na bo Bamiru babaringitie ritho aki na bo bari ari bari bamenyithia bagatakanya bejiti kubaromba kura ringi gasokenya tongeria betu kinya batarirwa nkatho baraba hari kuma CS Mithikari Nturi ngasokeria mundu to Peter Munyankatho ni ontore abaitire no ontore aere CS wetu agriculture CS Munyanetere abwethia kateos ba otore ambie sistu chamera bare 11 milioni ontuko cianto bamira ko CS Peter Munya ningo sokia Nkatho ke owe no ntomore mio mera 11 milioni are ontuko ndena ya airport ngasokeria Nkatho iki cia mwanya ora ndroba wanengra mutana wetu to Mithikari Nturi ura mwandira abo bakateos bahatura mira ya thira kuga tukwenda kura Kathuri Murungi no ntuwe senate no bati kuoneria mira ntukura bare ya mbia citu cia mira ndene ya poti no bati kuona kateos bau bakura mbia cietu rware muremi wa mira atero makana ikundia rware muremi wa mira wa munaitheria ndene school fees nkaka ndara marando school cionthe muremi wa mira atora hari kumbere torangare utuko na muthenya lakini eru arukenda kurithe bona Kathuri kumwe kwa senator kuma CS baba ndbe kuthurwa bahatu tware nkeche mukeu tuti 10 ko ni karomba tere bwana neteyo bwana gitio kinene inkuria nyabo kia koromba kura chetu ntwa namba 1 ya CS Munya ntuka tore marithatu are minister wa agriculture
ito kibate twandamane tuko twane kwa guru betu tafadhali nimbi ko dake batu na twandamanire gango goromba na ito kenda tafadhali kagaruke biro tuyere nara kwa minister agriculture wani yo kwa moko ku kare ku makatersi bonde bamira wengo no komea wengo kathuri murungi no bamenya bonde tukona senators bange mirandi ni ba utethia county cio hakathuri murungi wo thuriro wa ombi na tolwalia ke undani kabisa tukona muntu ra wina kiao no ra omba utethia communities mwanga thai kwa thikite yake kia senator omba utethia 2027 tukona muntu ina mathwani yo utethia ka mathwani ya meani wakili Mugambi Manyara no ntoi muntu ko maite. Dennis Mugendi, Weru TV, Igembe, County ya Meru.